Dobar dan, poštovani gledalci YouTube kanala Kulturnog centra Novog Sada. Dobrodošli na još jednu tribinu posvećenu književnosti. Tema današnje tribine je roman Doroteje Dobrila Nenadića, objavljen 1977. godine, pre skoro 50 godina. Roman koji nam otvara neka nova polja u tumačenju srpske proze 20. veka, otvara nova polja u tumačenju srpskog srednjovekovlja i predstavlja jedan od romana koji dan danas predstavlja kontroverzan tekst, pre svega iz perspektive prikazivanja seksualnosti i požude monaškog bratstva kao nečega što nije nešto što možemo da vidimo u srednjovekovnim spisima, nije nešto što možemo da vidimo u zvaničnoj istoriji, nije nešto što je bilo dovoljno poželjno da bi bilo zapisano i da bi bilo zapisano i u srpskoj prozi pre Dobrila Nenadića. Dakle, Dobrilo Nenadić piše roman nekoliko godina pre Imena ruže Umberta Eka, još jedan zapravo i najvažniji roman svetske književnosti koji govori o srednjovekovlju kao nečemu što pripada sada jednoj pojavi vancentričnog, nečemu što nam otvara upravo to polje razumevanja srednjeg veka kao nešto što je izuzetno humano i blisko današnjem čoveku i savremenom životu. Tako i Umberto Eco kaže da je srednjovekovlje zapravo jedan vid detinjstva naše evropske civilizacije i da u srednjem veku pronalazimo upravo one probleme koji se tiču sadašnjosti, tiču se savremenog čoveka i tiču se uopšte njegovog pogleda na svet i život. Ono što je zajedničko i za Dobrila Nenadića i za Umberta Eka jeste upravo to što likovi govore jednim vidom jezika koji je odveć savremen. Kod Eka je drugačije to što je savremenost u njegovom jeziku potekla baš iz spisa iz 14. veka, dok Dobrilo Nenadić pokušava da stvori jednu univerzalnu priču u kojoj neće težiti da njegovi junaci govore jezikom koji bi bio jezik njihovog socijuma, neće govoriti onim jezikom koji bi trebalo da predstavlja upravo jedan jezički registar monaha, već će govoriti jezikom koji je živ, vrlo sočan, savremen i aktualan, čime se zapravo posmatra srednjovekovlje kao jedan vid scenografije koja predstavlja samo jedan daleki odjek savremenosti. I upravo ta scenografija nam omogućava da vidimo monaha Vidara Doroteja i njegovu sabraću, odnosno junake koji žive u kuli i u manastiru kao naše savremenike i kao ljude koji su nama bliski po svojim osobinama, po svojim stradanjima, nadanjima, patnjama i svojim željama. Jedna od najčešćih želja je svakako požuda. Ono što je zanimljivo za ovaj roman jeste da je u pitanju roman koji je objavljen na konkursu, koji je pristigao veliki broj rukopisa i predstavlja prvo delo Dobrila Nenadića koji je bio inženjer agronomije. Dakle, jedan od retkih srpskih pisaca koji je stekao veliku slavu svojim prvim delom, a nije pripadao upravo tom krugu autora koji su potekli sa studija književnosti iz živog književnog života, već je neko ko se bavio u selu kod Arilja malinama, koje i svoje interesovanja utkao upravo u svoju prozu, ali on u svom prvom romanu i svom najboljem delu upravo predstavlja jedan jezik koji nije jezik početnika, već jezik jednog pisca koji je već izgrađen i pisca koji je, iako nema formalno književno i istorijsko obrazovanje, dovoljno potkovan činjenicama iz prošlosti da bi mogao da govori o njima i da ih preobražava u jedan romaneskni tekst. Ono što je karakteristično takođe za ovaj roman jeste da on obuhvata period vladavine kralja Milutina, dakle kraj 13. početak 14. veka je predstavljen u ovom romanu i upravo taj period sa sobom nosi određene referencije, refleksije koje ćemo tokom današnje tribine otvarati, a koji se pre svega tiču privatnog života i tiču se upravo junaka koji pokušavaju po uzoru na kralja i na kraljicu, odnosno na samog Hrista, da se pronađu u svetu srednjovekovne Srbije i u svetu hrišćanstva i manastira. Vidjet ćemo taj srednjovekovni topos, imitacija Hristi, odnosno imitacije Hrista kao nešto što će nam u savremenom svetu predstavljati nešto vrlo slično
onome što Pekić radi u vremenu čuda, to je da onaj junak koji je hristolik u svom vremenu, u savremenoj književnosti, upravo zbog svojih osobina pravednosti, osobina duhovne i fizičke lepote, biva neko ko će biti podcenjivan, ko će biti prokazan i ko će biti predstavljen u nekom čak i demonskom kontekstu. Tako i kod Pekića imamo u vremenu čuda mit koji je zasnovan na starozavetnim parabolama i zapravo na novozavetnim tekstovima i koji nam govori o tome da čuda u savremenom svetu, kada se preobražavaju, ne mogu da ispune svoju novozavetnu funkciju, odnosno da čuda više nemaju tu ulogu, već čuda postoje nešto što je destruktivno. Tako i u romanu Dorota i Dobrila Nenadića upravo ta hristolikost predstavlja nešto što je destruktivno i autodestruktivno. Dakle, razrušavanje srednjovekovnog monaškog sveta se dešava upravo sa pojavom monaha Doroteja. Kako mi njega upoznajemo? Pa njega upoznajemo kroz reči monaha Dimitrija i ono što je zanimljivo i karakteristično za ovaj roman jeste da on predstavlja jedan vid polifonije. On je jedan od prvih romana u srpskoj književnosti koji nam upravo pruža tu strukturu koja nastaje po uzoru na jednog od najznačajnijih američkih pisaca, Williama Faulknera. Dakle, uzorito je delo Svakako kad ležah na samrti ovog pisca koje govori iz različitih perspektiva likova i pravi jedan vid drame. Dakle, i ovaj roman Dorota i Dobrila Nenadića je takođe jedna drama bez didaskalije, jedna drama u kojoj je prikazan svet u kom egzistira monah Dorotej, dakle, koji ne govori u tom svetu. Kroz njegove replike vidimo kao nešto što se prepričava i kao neko ko nema povlašćeni položaj da bi mogao da dobije svoj glas. Dakle, o Doroteju se priča. Dorotej je neko ko predstavlja upravo taj srednjovekovni svet i različite čestice Dorotejeve ličnosti se nalaze kod svih 13 pripovedača u ovom romanu. Dakle, Dorotej je junak koji ćuti, junak čija ćutnja takođe govori u ovom romanu. Dakle, neko ko zbog toga biva na neki način izopšten iz zajednice, još od njegovih prvih pojavljivanja u ovom romanu mi njega imamo kao nekoga ko ne govori već dela, a sa druge strane imamo junake koji govore o njemu i upravo kroz tu prizmu onoga što oni govore o njemu mi upoznajemo kako njega, tako i njih. Dakle, čestice Doroteja se pojavljuju u svim junacima koji govore u ovom romanu i vidimo na koji način je upravo taj srednjovekovni svet ovde prikazan kao svet koji sa sobom nosi jedan vid govora koji kod Dobrila Nenadića biva ono što sam već rekao. Dakle, ovde ćemo imati jedan jezički registar koji je zajednički za sve junake. Nećemo imati to na koji način govore monasi i način na koji govore ratnici, već ćemo imati jedan zajednički registar koji je do savršenstva doveo Dostojevski u svojim romanima. A njihove finese ćemo videti kroz njihove postupke i kroz njihova razmišljanja više nego kroz njihov jezik. Ono što može negde da se podvede kao razlika u jezičkom izražavanju jeste upravo onaj moment seksualnosti kada govorimo o Dadari i drugačije će svakako govoriti o seksualnosti od monaha, ali to je opet više iz perspektive njegove svesti o svetu nego od načina na koji bi junak trebalo da govori u skladu sa svojim položajem i obrazovanjem, odnosno manjkom obrazovanja. Ono što je karakteristično za ovaj roman jeste da imamo različite likove koji govore, imamo likove koji predstavljaju jedan vid parnjaka i imamo likove koji su uglavnom muškarci. Dakle, srednjovekovni svet se i kod Dobrila Nenadića i kod Umberta Eka posmatra iz jednog vida muške vizure, iz jednog vida vizure u kojoj je čak prisutnija homoseksualnost nego seksualni odnos između muškaraca i žena, posebno kada govorimo o kontekstu manastirskog života. Početak 14. veka u manastiru Vratimlje nam daje jednu sliku manastirskog života i tog trenutka kada u manastirsko bratstvo dolazi Dorotej, mi njega vidimo kako izranja iz vode, a vidjet ćemo na kraju romana da će on biti ubijen u toj istoj vodi. Dakle, u jednom viru, u mrtvaju, u nečemu što će biti sa jedne strane prikaz njegove čistote na ovom svetu, a sa druge strane prikaz nečega demonskog i nečega htonskog što obeležava njegov život, jer on je takođe jedan od junaka koji ne uspeva da živi u svetu koji mu je nametnut i ne uspeva da živi
po određenim uzusima tog sveta. Dakle, on je junak koji se ne uklapa ni u svet manastira, ni u svet kule. Kada govorimo o likovima koji se nalaze u ovom romanu i koji su negde u nekoj poziciji da mogu da govori, imamo samo jednu ženu i to je Jelena, koja je supruga velikaša i ona ima mogućnost govora, ona ima mogućnost da iskaže svoje osjećanja, svoje emocije, dok muškarci kojima je ona okružena, Lauš i Dorotej, to nemaju. Dakle, oni nemaju pravo na govor, iako su oni na neki način glavni junaci ovog romana i na izvestan način i parnjaci. Dakle, predstavljaju jedan vid blizanaca koji vrte čitavu priču oko sebe i priča ovog romana se zapravo i zasniva na postojanju Doroteje, jer ona počinje onda kada se Dorotej pojavljuje u manastiru, završava se sa Dorotejevom sahranom i mi u kontekstu ovog romana vidimo upravo tu prstenastu strukturu i mogućnost da svet počne i završi se upravo sa jednim tako specifičnim junakom koji ne pripada ni svetu manastira Vratimlje, ni kuli. Ko su junaci koje mi upoznajemo u manastiru? Dakle, mi upoznajemo monahe koji su sa jedne strane obeleženi upravo tim hrišćanskim pravoslavnim načinom razmišljanja i delovanja, ali vidimo i njihove međusobne razlike. Dakle, vidimo način na koji oni istupaju iz te pozicije srednjovekovnog monaha kao nečega što je uniformno i tipski i predstavljaju svoju poziciju u svetu kroz svoje osobine, kroz svoje talente i kroz način na koji gledaju druge junake. Dakle, upoznaćemo prvo monaha Dimitrija, koji je pripovedač, čiji je narativni glas najzastupljeniji u ovom romanu. Dakle, ono što je jasno u strukturi ovog romana jeste da on nije podeljen u poglavlja, već je podeljen u celine koje su obeležene imenom junaka koji govori o tom trenutku i vidimo da Lauš i Dorotej nisu junaci koji govore o ovom romanu, već ta ja forma govori o njima. Dakle, vidimo na koji se način preobražava ta ja forma junaka kada govori o Laušu i Doroteju i na koji način, eto, prvi Dimitrije, koji je najpismeniji od svih junaka ovog romana, koji je manastirski prepisivač, koji je došao do Evanđelja po Luki i izdajstva Hrista u svom prepisivanju Biblije, govori o Doroteju kao nekome ko dolazi u manastirsko bratstvo, kao monah koji nije stariji od 25 godina, kao neko ko je izuzetne fizičke snage i spremnosti, pa ne izgleda kao neko ko bi trebalo da postane monah, već izgleda kao neko ko je vitez ili orač. Dakle, vidimo na koji način se i Dorotej sam svojom pojavom, svojom plavom kosom i svojim telom koje je privlačno junacima ovog romana, prikazuje kao neko ko ne pripada upravo tom svetu monaha i manastiru u kom postoje čak dva monaha sa fizičkim manama, među kojima je svakako i Dimitrije. Dakle, ta razlika između zdravlja i bolesti, između nekoga ko je savršene fizičke lepote i nekoga ko je kljast i ubog, se uličava u odnosu između Dimitrija i Doroteja, ali kroz Dimitrijevu priču mi vidimo da on Doroteja na početku ne mrzi, već je Dorotej neko ko unosi na neki način vedrinu u manastir i unosi upravo jedan vid živosti i života koja će vremenom postati nešto što je destruktivno i autodestruktivno. Drugi je ona koji je Makarije i on takođe može da postane jedan vid Lauševog blizanca upravo zbog toga što je on predstavnik vrhovne duhovne vlasti unutar ovog romana. Dakle, mi o episkopu samo čujemo, mi njega ne vidimo u ovom romanu, dok je Makarije kao iguman koga dolazi da izleči Dorotej i neko ko je predstavljen kao glavna figura unutar monaškog sveta, monaškog života i kao neko ko je predstavljen kao junak, zaštitnik Doroteje. On može da postane parnjak Lauš upravo zbog toga što je Lauš taj predstavnik svetovne vlasti, predstavnik vlasti koji takođe očekuje ozdravljenje pod uticajem Doroteja, dakle da će Dorotej da izleči njegovu fizičku boljku i Makarije i Lauš su neko ko neće izvršiti
u ovom romanu određeni vid kažnjavanja Doroteje koji se očekuje, već će to oni prepustiti nekome ko je na nižem položaju od njih, odnosno to su svakako Nikanor i Dadara. Onaj junak koji se ovde pojavljuje na početku romana ostaje kao jedan vid figure koja je vrlo značajna na samom kraju i jedan vid misteriozne figure koja uvodi zapravo zločin i stradanje u manastirski život jeste Prohor. Dakle, mi ovde imamo junaka koji je vrlo sličan Ekovom Jorgeu, dakle, slepom bibliotekaru koji čini ubistva u romanu Ime ruže, ali ovaj junak nije destruktivan u tom smislu, on je autodestruktivan, on pokušava da postane svetac, a mi nakon Dositeja Obradovića u srpskoj književnosti više ne vidimo taj svetački ideal kao nešto što je predstavljeno samo kroz žitije, kao nešto što se treba slediti, već vidimo i njegovu drugu stranu, vidimo način na koji zapravo svetački ideal, posebno u savremenosti, iz perspektive iz koje je pisan Dorotej Dobrila Nenadića, ne može da opstane. Zato Prohor uz sve svoje najbolje namere ne može da postane svetac, već na kraju strada samoubistvom, jedinim neoprostivim grehom u hrišćanstvu. Dakle, on strada zbog toga što ne može da shvati koja je suština religioznosti, ne može da shvati koja je suština samoposvećivanja, a to je jedan vid potrage za unutrašnjom ljubavlju i razumevanjem prema drugim junacima. Dakle, Prohor je neko ko gleda druge monahe sa visine i posmatra ih kao nedostojne svog čina, neko ko pokušava da imitira svetitelje i pokušava da bude kao kralj Dragutin u Kostreti, pokušava da spava u grobu na trnju kako bi postao svetac i postaje ne svetac, nego predmet podsmeha i monaškog bratstva, ali i različitih nižih slojeva stanovništva koji žive na području u blizini manastira. Dakle, mi vidimo Prohora kao nekoga ko je u potpunosti izgubljen, kao nekoga ko ne pripada vremenu u kom se nalazi, upravo zbog toga što pokušava da stvori jedan vid ideala koji njemu i njegovom vremenu nije dostupan. Dakle, on na taj način postaje predmet podsmeha i postaje neko ko je nedovršena ličnost i neko ko je vrlo u čestim nesporazumima i sa Makarijem i sa Dimitrijem. Dimitrije će kasnije, kako vidimo, biti prokazan i isteran iz manastira kao ubica ovog Prohora, koji je zapravo i nagovestio da bi Prohor trebalo da spava u grobu ispunjenom trnjem, tako da vidimo na koji način ovi junaci dolaze u različite vidove konflikta, što dodatno pojašnjava taj dramski sukob i drama se preliva i sa unutrašnje i sa spoljne perspektive junaka. Dakle, postoje unutrašnje drame. Kod Prohora su unutrašnje drame izuzetno važne, zbog toga što one govore upravo o tom idealu preispitivanja. Dakle, koliko god je on svestan toga da postoji određeni ideal svetosti koji on treba da sledi, preispitivanje toga da li je on dobar hrišćanin je nešto što ga vrlo odlikuje i nešto što dovodi do njegovog samoubistva. To samoubistvo predstavlja početak svih zala koji će doći do manastira. Između ostalog su to svakako poplava, nakon koje sledi odlazak iz manastira u Kulu, veliki ljudski gubici, ali i rat koji će doći sa bogumilima, između ostalog, čitav taj kontekst će dovesti do toga da se razotkriju osobine monaha koje nisu nimalo u skladu sa srednjovekovnim idealom monaškog života i sa onim što mi vidimo u žitijama. Dakle, mi ovde vidimo jedan vid monaha koji postaju vrlo profanizovani. Dakle, oni su naviknuti na Lauševom dvoru da na jelo i piće u neograničenim količinama, navikli su na ležanje i nisu navikli na onaj ideal monaškog života koji podrazumeva određeni rad po satima, molitvu, duboku zapitanost nad sopstvenim delima i nad sudbinom čovečanstva, već su oni monasi koji otkrivaju sopstvenu seksualnost, što
takođe predstavlja jedan vid poveznice sa romanom Ime ruže, jer možemo se setiti da u romanu Ime ruže mi nemamo ženske likove koji učestvuju u radnji, osim devojke koja polno opšti sa monahom kako bi uspela da prehrani svoju porodicu volujskim srcem. Dakle, u ovom romanu takođe vidimo mlade monahe koji pokušavaju da otkriju sopstvenu seksualnost i među njima se ističe Matija, koji je prikazan kao talentovani fresko slikar, kao neko ko posjeduje umetničku crtu i posjeduje određene sposobnosti koje nisu karakteristične za čitavo manastirsko bratstvo i mi u manastiru Vratimlje sada vidimo da imamo 3 junaka koji su jedan vid blaga ovog manastira, dakle to su Dimitrije kao prepisivač, Dorotej kao vidar i Matija kao freskopisac, nešto što je nekarakteristično i što predstavlja upravo taj opozit činjenici da Artemije i Dimitrije bivaju grbavi i da imaju fizičke mane i narušavaju upravo taj ideal savršenstva kojima bi takav vid manastirske bratije težio. Dakle, oni su istovremeno unutar ove manastirske bratije i na nekoj duhovnoj visini koja nije karakteristična za monaštvo tog doba, ali i u jednom vidu htonskog prostora u kom imamo izopačene ljudske osobine, kako telesne, tako i psihičke. Ono što je karakteristično za ovaj roman jeste da mi njega vidimo i kao istorijski, i kao psihološki, i kao ljubavni, a može se reći i kao socijalni. Dakle, kritika ga vidi kao jedan vid mešavine ova 3 žanra, koji daju jedan vid drame karakteristične i za svet srednjovekovlja i za svet savremenog čoveka. Ono što je zanimljivo u ovom romanu jeste da mi imamo umetnost kao nešto što je sa jedne strane dar od Boga, ali i nešto što prikazuje zapravo vid destrukcije. Dakle, umetnost, kao i u Ekovom romanu Ime ruže, kada se pronalazi drugi deo Aristotelove poetike koji dovodi do stradanja čitavog bratstva, uništavanja manastira, ovde imamo umetnost kao nešto što je jedan vid uzvišenog, ali što se zloupotrebljava kako bi došlo do potpune destrukcije sveta. I svet se raspada, kao što je karakteristično i za nastupajući postmodernizam, upravo kroz činjenicu da oni junaci koji su glavni predstavnici tog sveta ne mogu više da se uklope sa nadolazećim promenama i oni bivaju neko ko će sam taj svet razrušiti u težnji da ga sačuvaju. Tako Prohor, koji je najveći zaštitnik srednjovekovnog sveta i hrišćanstva kao nečega što je neupitni ideal, razrušava taj svet i dovodi do katastrofe upravo zbog svog delovanja i zbog svog samoubistva. Dorotej će, zbog toga što je lečio bogumile, dakle, Dorotej je junak koji je slep za posmatranje čoveka kroz istorijsko i kroz dnevno političko. Dakle, on je neko ko neće shvatiti čoveka kao dobrog i zlog zbog toga što je na određenoj strani unutar ratnog sukoba, već će on lečiti i te bogumile, zbog čega postaje neprijatelj i države i crkve. Dakle, i Makarije ga smatra neprijateljem zbog toga što pomaže nevernicima, a Lauš ga smatra neprijateljem zbog toga što pomaže onima koji uništavaju njegovu vojsku. Dakle, on takođe dovodi kroz svoju veštinu dovodi do destrukcije, dovodi do stradanja, a kroz odnos sa Jelenom ćemo vidjeti na koji način će on dovesti do potpunog završetka svog života, koje će moći da se očitava i kroz prizmu Matijinog slikarstva. Dakle, ono fresko slikarstvo koje je prikazano u ovom romanu jeste vrlo jedan vid zanimljivog ekskursa u odnosu na srednjovekovne spise, gde Dobrilo Nenadić opisuje jednu fresku sa zida episkopske crkve u Arilju, koja mu je bila vrlo dobro poznata i gde se prikazuje izdajstvo i suđenje Hristu na jednoj
te istoj sceni i prikazuje se odnos u kom se ne zna ko je na kojoj strani. Dakle, ko su vojnici, ko su apostoli, prikazuje se Juda kao neko ko je izuzetno izobličen i prikazuje se u jednom vidu svoje rugobe koja nije toliko karakteristična za fresko slikarstvo. Dakle, vidjet ćemo na koji način će taj Matijin učitelj prikazati tu fresku, a zatim ćemo vidjeti Matiju koji u jednom vidu htonskog prostora predstavlja fresku koja će nagovestiti sam kraj romana i nagovestiti upravo taj ideal borbe između dobra i zla kao nešto što ne može tek tako da bude predstavljeno u savremenom svetu. Dakle, ne postoji crno i belo, već se ideali dobra i zla preobražava i vidjet ćemo na zidu pećine fresku Svetog Đorđa kako ubija Aždaju. Ali će Sveti Đorđe ovde biti prikazan kao crni konjanik koji ubija belu Aždaju, što će se kasnije ponovo potvrditi kroz sliku Dadare koji kopljem ubija zagrljenog Doroteje i Jelenu. Dakle, vidjet ćemo način na koji on njih spaja, vidjet ćemo jedan vid svojevrsne hierogamije, dakle braka koji se dešava u zagrobnom svetu, tako što će oni njih dvoje tako zakačenih kopljem sahraniti zajedno i sahraniti ih upravo na taj način na koji su oni stradali i večno ih spojiti. Dakle, ta nemoguća ljubav između vlastelinke i monaha se ovde prikazuje kao nešto što će se ispuniti u zagrobnom životu, iako ljubavni aspekti, sam erotski aspekt koji se najčešće pominje u svakodnevnoj komunikaciji kada se osuđuje roman Doroteje kao deo domaće lektire u prvom razredu srednje škole ističe. Dakle, ovde ljubav predstavlja jedan vid pominjanje različitih ljubavnih aspekata koji predstavljaju jedan vid ljubavi prema bližnjem, ljubavi prema nacionalnom, ljubavi prema uopšte idealu hrišćanstva i jedan vid ljubavi prema sebi kao Božjoj kreaciji. Zbog toga možemo da povežemo i Doroteja sa tim vidom hristolikog tipa i sa krstom, sa raspećem koje delje Prohor, jer je na tom krstu, dakle Prohorovom delu koje je stvarano preko 3 godine, Hristos prikazan upravo kao Dorotej, dakle prikazan je iz jedne perspektive telesnosti koja je realna, koja nije schematizovan prikaz Hrista na freskama i na srednjovekovnim ikonama, već je prikazan Hrista koji je raspet i koji ima upravo te osobine koje karakterišu i Doroteja, koji je više orač i vojnik nego monah, i vidimo da tu čak i Hristova polnost predstavlja nešto što je jedan vid vitalističke funkcije na tom raspeću. Ono što mi ovde vidimo jeste upravo ta ideja da svaki od ovih junaka koji posjeduje neki talenat, a pre svega umetnički talenat, zbog njega i strada i da je upravo taj odnos umetnosti nešto što stoji između dva sveta, nešto što stoji između ideala božanskog i demonskog, nešto što će predstavljati način na koji junak može da vidi sebe u svetu koji ne prihvata više te srednjovekovne uzuse, i upravo ćemo kroz različite načine prikazivanja ovih junaka videti nešto što je izuzetno savremeno u prozi Dobrila Nenadića. To su, osim stila, svakako ironija i humor, simbolika i groteska. Ono što je takođe zanimljivo ovde pomenuti, a tiče se samog odnosa među junacima, jeste zbog čega je zapravo Srbija Milutinovog doba ovde prikazana kao nešto što je pozornica za dešavanje čitave ove radnje, pa upravo zbog toga što srednjovekovlje u godinama u kojima piše Dobrilo Nenadić postaje nešto što je istovremeno tabuizirano, ali i predstavlja jedan vid vitalističke težnje savremenih pisaca da ponovo istraže srednjovekovlje kao nešto što je nedovoljno poznato savremenom čoveku. I Milutinovo doba sa sobom nosi upravo taj odnos prema ženstvenosti kroz lik Simonide,
I Jelena će biti prikazana upravo kao jedan vid parnjaka Simonidi. Ona će opisivati na koji način je sa Laušem prisustvovala kraljevskoj svadbi, a kroz lik kralja Milutina će vidjeti Lauša, kroz lik Simonide sebe. Dakle, Jelena je neko ko je ovde predstavljen na način koji je vrlo, vrlo zanimljiv. Dakle, ona je zbog Lauševe polne nemoći usled njegovih godina, neko ko će ostati devica sve do trenutka susreta sa Dorotejama, i taj polni susret se predstavlja u nagoveštajima. Dakle, nije na kraju ni jasno dokle se tačno stiglo u tom 7. danu nastanka sveta i 7. danu razrušavanja srednjovekovnog sveta. Dakle, ta destruktivna sila erotskog neće biti dominantna u njenom i Dorotejevom odnosu i zbog toga će oni biti na neki način pod dodatnom lupom junaka kojima su okruženi pre svega kroz lik Bogdana i kroz lik Dadare. Dakle, oni će svoju vezu videti kao jedan vid duhovnog odnosa i njihova veza će biti prikazana kao jedan vid bistrenja i mućenja vode očima, kao jedan vid upravo tih folklornih motiva koji će prikazati bliskost i prisnost bez samog polnog odnosa. Ono što je takođe karakteristično za njih jeste upravo taj moment u kom oni razgovaraju i u kom je njihov razgovor jedan vid povezivanja koji je mnogo, mnogo jači od samog polnog povezivanja. Dakle, seksualnost koja je prikazana kroz Dadarin lik nema tu snagu koju ima odnos Doroteje i Jelene i upravo ćemo videti na koji način će Jelena predstavljati opozit Janji koja će biti oterana sa dvora upravo zbog toga što je postala na neki način vojnička kurva, ali neko ko će takođe biti predmet igre koja je pored svog promiskuiteta predstavljen kao devica koja učestvuje u jednom vidu paradoksalnog obreda u kom bi trebalo povratiti Lauševu seksualnu moć. Dakle, ta mogućnost, odnos između Milutina i Simonide koji u svom braku nisu imali dece, ponavlja se kroz prizmu Jelene i Lauša, kroz njihov odnos koji je takođe bezdetan, kroz njenu perspektivu čednosti, koja vremenom kada dođe do Dorotej prestaje da bude tako iskazana i ona prestaje da nosi različite slojeve odeće i oblači se onako kako bi odgovaralo Doroteju da bi je primetio. U prvim momentima mi vidimo da Dorotej nju ne primećuje, da je on opsednut svojim položajem vidara koji leči Lauša i pomaže ljudima, ali će on kasnije početi da primećuje to i da gubi svoje monaške osobine koje su vrlo važne za ovaj roman. Dakle, on će biti ubijen kao aždaja pod pseudo Svetim Đorđem, junakom koji takođe posjeduje izvesne moralne dileme i Dadara je junak koji je takođe vrlo važan u ovom romanu, upravo zbog toga što on predstavlja jedan vid drugosti, jedan vid junaka od koga se ne očekuje ono što zapravo on u svojim govorima otkriva. Dakle, on je prikazan prvobitno kao zavodnik koji ime dobija od jajara, dandara, dadara, iz Milošte dobija to poslednje ime od strane žena sa kojima je polno opštio, neko ko sa sobom nosi rušilačku energiju gde god se pojavljuje i neko ko bez Doroteje i Lauša faktički ne postoji. Dakle, on je junak koji je objašnjen postojanjem ovih dvaju junaka i on je junak koji istovremeno nosi destruktivnu silu koja se ovde pojavljuje kroz jedan vrlo modern moment, a to je pojavljivanje pauka koga on naziva Crni Stevan. Dakle, daje ime tom tonskom biću koje ga opseda u snovima i koje nastaje upravo u onom trenutku kada on izvrši prvo ubistvo u životu. On je takođe predstavljen kao neko ko je junak za razliku od Lauša izuzetne plodnosti, koji je njemu takmac u političkim dešavanjima, ali istovremeno on predstavlja junaka kome Lauš omogućava da vodi čitav dvor, dok je on u ratnom pohodu sa kraljem Milutinom. Dakle,
ono što junaci ovog romana ovde vide nije samo to da on treba da sačuva dvor, već da treba i da oplodi Jelenu. I to mu se izuzetno zamera što ne čini, jer Jelena takođe nije raspoložena da polno opšti sa Dadarom, ali upravo taj odnos prema maskulinitetima je nešto što je vrlo zanimljivo za savremenu književnost i što predstavlja upravo onaj daleki odjek srednjovekovlja kao nečega što biva prikazano kao jedan vid razumevanja savremenosti. Dakle, mi srednjovekovlje vidimo još u srpskoj međuratnoj i avangardnoj književnosti kod Momčila Nastasijevića, gde srednjovekovlje i narodna književnost predstavljaju nešto što je upravo polje razumevanja određenih arhetipskih odnosa, kao što je, na primjer, incest kod Momčila Nastasijevića, a u savremenoj književnosti koju odlikuje svakako jedan vid dijaloga sa srednjovekovljem, bilo to u poeziji Vaska Pope, Ivana Valalića, Desanke Maksimovića, u prozi Dobrila Nenadića, Milorada Pavića i drugih autora koji poput Radoslava Petkovića, koji srednjovekovlje vide kao jedan vid poticanja savremene srpske civilizacije i Vizantiju kao nešto odakle potiče naša pozicija unutar svetske književnosti. Zanimljiv je pomen i jedne drame, dakle Banović Strahinja, to je Mihizova drama u kojoj je takođe prikazan reinterpretacija narodne epske pesme u kojoj je žena sada u dramskoj verziji dobija upravo te osobine bovarizma. Dakle, ona je neko ko izdaje svog supruga i dobija te osobine koje su karakteristične za Flaubertov roman Gospođa Bovary, po kom je bovarizam i dobio ime i postaje neko ko postaje zaluđen knjigama, ko čita poput Don Quixota ili Gospođe Bovary koja gubi svest o stvarnosti, tako i Jelena ovde postaje jedan vid bovarističke figure kroz odnos prema Doroteju. Dorote i Jelena i Lauš, Jelena i Dadara, Jelena i Bogdan, sve je to jedan vid mreže koja se isplela u romanu Dobrila Nenadića i koja nam omogućava da vidimo sve srednjovekovlje kao nešto što povezuje sveto i profano, duhovno i fizičko, dobro i zlo, stvaranje i razaranje, muško i žensko, monaško i vojničko, život i smrt, bolest i zdravlje, rat i mir, plodnost i neplodnost. Dakle, sve je to prisutno u ovom romanu i ovaj roman zbog toga ima jedan vid humanističkog ideala koji je sve prisutan, dakle i kroz snove junaka i kroz njihovo delanje i kroz njihov jezik. Humanistički ideal je nešto što predstavlja jedan vid vrhunca i unutar srednjovekovnog sveta, ali i unutar savremenosti u kojoj stvara Dobrilo Nenadić. On svojim jezičkim registrom, korišćenjem žargona, reči poput trač unutar ovog romana, pa i povezivanjem Doroteja sa kazanom za rakiju i određenim delovanjem na saborištu koje pokazuje upravo taj novi život koji je karakterističan i za romane Ime ruže i za romane Zovem se crveno. Dakle, mogućnost stvaranja novog života i novog vremena dolazi onda kada u potpunosti istekne to staro vreme i kada oni junaci koji su živeli u njemu postanu prevaziđeni. Kroz lik Prohora vidimo da je on morao da se ubije, da je on duboko promislio o svojoj vezi sa Gospodom i shvatio da njemu više mesta u takvom svetu nema, ali kroz saborište i kroz stvaranje novog života, kroz pojavu novih ljudi koji će živeti oko monaha koji su bili, dakle, bludnik, izdajnik i samoubica, postrekač samoubistva, zločinac u ime Gospoda koji stradaju u ovom romanu i koji neki od njih žive na saborištu, a neki od njih predstavljaju taj daleki odjek onoga što su misli ovih monaha, daju mogućnost da se tu stvari jedan novi svet koji Lauš razumeva kao jedan svet koji mu omogućava nove vojne pohode i nove pobede koje će srednjovekovlje iznedriti. Ali ta neprestana promena i nemogućnost posmatranja sveta kao nečega što je uniformno svakako obeležava ovaj roman, obeležava manastir Ratimlje, Kulu, saborište, vidimo ljubav kao slobodu, nasuprot strasti kao zatvoru junaka i vidimo da, iako
ovaj roman kao deo lektire u prvom razredu srednje škole nije uvek predstavljen kao nešto što je pogodno za prikazivanje i predstavljanje učenicima koji imaju 15-16 godina. U tom trenutku daje jedan vid ideala koji je savremen i svevremen i koji omogućava ne samo prikazivanje srednjovekovnog sveta kao nečega što bi postalo blisko učenicima, već i kao prikazivanje srednjovekovnog sveta koji će im objasniti njihovu poziciju u savremenom svetu i omogućiti da pronađu tu sveprisutnu ljubav u sebi. Hvala na pažnji, do sledećeg susreta.